Hello Ghana for you bia kwaba edoba eye inside GH. Yes abusia Amankrado ana chese de oni fake account ena chese somebody aboy nipa we eye social media no so enya sam ketwa kra. Tumi Amankrado oni mami gege ene na Tina ana chese somebody aboy de chese right now ne de omate wa na tension na free eye mami gege ene na Tina so a chese right now ne de oni fake account bi ana chese oni ne eko gidigidi pa enya sam ketwa so ye oba na share chiro se be ma na share sa fake account na chiwo abusia uhum na fake account na edin ya daso eye Loveless eye SH0CKING Tutugyagu ana chese busia one Amankrado chese omudi aboani a enya sam ketwa nipa yi ono nyi nanim ba betena bonten enkasaye ode eye post or chro not the pictures not the videos ana chese ode bro Amankrado wo social media no so gidigidi enya sam ketwa Amankrado edi kampa bonten ebe kan ho nsem se wonim no ode the pictures be ba bonten e ma chese Amankrado kofa some lady be picture by obi anim se yampa se ye Tutugyagu ana se enye ono a obi entimi nkyere Amankrado de bae no Tutugyagu na betena ne so obe posti wo ne platform no so se enye ono a yes na ensem na chese Amankrado ekeka fa Tutugyagu ho no enya asem keto asaso so ena Tutugyagu a drop pictures bi ene some audios bi efa Amankrado ho a abusua deadly anu odin obi beka aye bloody beef na ya cost between Amankrado and chese Tutugyagu no ebusia enya sam ketewa kra na ensema Tutugyagu de beto mbonten so no mama starting free here or de some picture bi beto no caption or de to picture no so no na enya sam ketewa kra na ebusia ni na wase me yankenkan kakra Amankrado they didn't want anyone, or say Amankrado didn't want anyone to know he has twins. He's paying child support for these twins. Amankrado, you see karma. You kept bullying innocent kids. You see what your sperms produce. Amankrado, you are cursed. 10-year-old twins pa. We present to you Amankrado's twins. Ana just say abusia or the two ho e de ma Amankrado so abusia hwe mbofra na mo se Amankrado ye pa che se enya asem keto akra na abusia eno ana che se Tutugyagu e de beto ho a che se o ma sa capsule e de fa ho eno ejiga Amankrado ye pa ma che se no so ye na adwen se obekoso a na wahwehwe lady ya ye friend Tutugyagu yi ana che se o de picture yi e beto ni Facebook page ana che se o che se sa picture wi enchia Tutugyagu ema no ho ana che se Tutugyagu so start say ono so start drop nyoma bebre na audios a chese Tutugyagu ebe drop ye de fa ntafo yi ho abusua enyasem ketwa ensem Amankrado kafa mbofra no no na ano dempa Amankrado so ababa be kansem 1 or 2 bi de afa Tutugyagu ho a chese ano dempa ebe kone akoti sansem na batme so di kan emi subscribe button ne emi abe na e won channel like video no so na bibia enya kama abusua me pese ebe kwakotie some audios 1 or 2 bi ene Amankrado so ensem kakra bi o kan ye na afede ye ba and reply out de be ma Tutugyagu no yakwakotie obetima ye daachi inti be yanka yigu kroma doctors propose catch straight sakwara we say o na em wanti me yingu na wati ase ne ayi ama na ho ato akọ wo akoda we say ba betena we lock say bi anya Ghana ba betena do sakwara no say na obetima ye daachi inti be yanka yigu kroma doctors propose catch straight sakwara we say o na em wanti me yingu na wati ase ne ayi ama na ho ato akọ wo akoda we say ba betena we lock say bi anya Ghana ba betena do sakwara no say na obetima ye daachi inti be yanka yigu kroma doctors propose catch straight sakwara we say o na em wanti me yingu na wati ase ne ayi ama na ho ato demu deda o hia so be ko school akwachiri bia ko waste of money obey oba dia demu deda o hia so be ko school akwachiri bia ko waste of money obey abusha for me gidi so mo hwe mo ni ba bia mo lenkeme number no so mo lenkeme wo ni ba bia lenkeme o lenkeme so be nyawaje so be smart me ko Amankrado me smarter than you all in Kimia now, mammy proof where just say, and near me assume more. Mamma near me assume. Come and yanko for back me and say, I can super be at me. Yes, we come and 4 papa. Try to Tutugyagu, get on friend to Tutugyagu. Yes, we come and 4 papa. Ye didn't cassa. Obey come and 4 pa. And no wonder
The suban and the caption, a copper papa. Asiaba. By my feet. So bad, and I said, and I must have been think about a working back over me, my phone. Going to I feel myself a wife, a woman, 30. I'll take them by surprise. So, because I like you, you got to come here. I feel myself. Requirement being about products, or data, what you say, or data. Come to you, or data. You know, So Abusia Tutugyagu ana chese watutu bi ede amane eya Amankrado a wa drop audios we de expose eya Amankrado. Yes na chese Tutugyagu no wa na adwen se onya adode nanim beba no de obeya ne se obekoso wa no wa expose Amankrado e ma chese ono astati twa Amankrado ne ode ne demo e ba bonten ne gate no ne ka wo yusu ni na akrampo no ode ni na aba betoto to ho a chese o kire se ne ka no yusu no ene aye nati na ka wo yusu no difference wo asu ye pa enti ana chese na ni bre aye nati na chese o ma nati na ho nto na de bia osora na o twabo no ne ka ne mu krampo no aye Tutugyagu etimenya pictures o ne ka ne mu e dia ba ne dem krampo no watimi abo awuram akwa kotwa picture o menim ko fa so a Tutugyagu is or bema so your bow na otete aye or fa Amankrado wo social media no so saa much as Amankrado abe kwanya ti se wodwene hu ba bia wonti ase abusua ensa Amankrado be kafa aye Tutugyagu no yes fake account bi aba be wuram yes your friend say yes free obi Tutugyagu sa no no mka no yes your free obi Tutugyagu ono so ye fake account wa ono so aba ayi internet ne so o te fake account wachi ana odi bone anopa awia anwumere ade Queen Vivian obenya ne ho asem a na wa kiro na odi bia hyehye no wagu nanimu ase na odi obi nim na identity edi di mu ana Amankrado unpredictable prekase dia madu de hye ana me ye asem di mani to fom me konkon a ade we ye ana yesi e fake account bi echi a yesi e frɛ obi Tutugyagu ana mi post to sa picture we say sa picture we say nchia Tutugyagu bi mame ade achen a hwɛ ayi ahodo caption ahodo any videos ahodo ye defend the picture no mo so omunim no fake account becomes real account when the identity of that fake account is exposed. Listen to my statement very well. Fake account become real account when the identity behind that fake account is exposed. Yes, that Tutugyagu no enye fake account biem. Nipa na da ho no. Dia ote Tutugyagu account na chini on that screen so na ho no. Wasi Amankrado me boa onso camera no for animu mra kwasi aba o ba sae we sa picture we say enya no a year ago ya na munimu say na why say would we see how long do you want to hide yourself? How long do you want to hide yourself? Oba nanim ase bema oba ho ase bema efin baby a yesi na dwaman pa ye ka oba dwamanfo pa urade nyankopon na kwasi aba na woni mu say dia wo ye nyina eni onkwa dwuma onkwa sorry any people know you o dia wo be wo say enche o gina so dia na manfo asase etwetwa picture se ba yesi wani mu kwasi ada so 2023 beyond and beyond. Now next time o te fake account we na wo di engineer you think twice. Social media and talk about pioneer you think twice. All some me followers, they write with maturity. They don't just write anyhow. Social media a Jimmy phone nyina gu mama ngege mo ho. E mo ani nyina gu kwadwesi bo ho. What do you say even at obi o follow Amankrado na BJ.
Echo and Kwasiafo platform so just check their comment. Distinct, different. Na kampwa omene obi nam antokwasi omontem a makasa do omonsasi ombo se omo be good nipa na dwuma sa kampo e kampo papa enya moa kamp e yagimifo kamp nipa na ekọ okwasomdwiem oso onu ni asem wonu ni ntokwa onkoye ohwe o se okoboko be okọ left or so onu so okọ right. Just let the person go in peace. Yes, ya tia ni esi glitch and glow so. Ya tia ni esi general organic food so. Nana Brown, Santiago, yebegu adwuma. Nana Brown, Santiago, yebegu adwuma. Yesewa adwuma. And they tried all the things said they can do to run down that business. But rather unfortunate, it tends to be a flying colors for Nana Brown and Santiago. And they all can the most popular cream on the internet, the most popular organic food on the internet, general organic food, the most popular cream, a tony skin in a very professional way, SH0CKING, a black spot, you know, a glitch and glow. Do abaka chama se me bo anka chama Amankrado boa na na bra nkun oni ni kru Santiago nkun omode aba eno mo organic fruits and they will check it organic Tom Brown amanfo package o motodonton o check it Tom Brown depan na Brown Tom Brown opa mom yenko ho challenge no bia o Ghana so why organic Tom Brown Ghana on fa the Tom Brown mesi wo na Brown fa ne de mesi no bia intensity you tell me the difference at the end of the day. Na Jimmy Foba say you see a friend Tutugyagu kwasi aba say kurasi ni ba e bi kwa na ho abo no so me hu oba asabe wa Jimmy buru so say eno ti na bia me so na me yengege hu adwuma me ye no to the fullest because me hu so oba Jimmy a aya me hu ni say ase oni aboa me hu ni me see oba wa Jimmy oyo oba behave like a woman, don't behave like a fool. And that glitter and glow on general organic foods. Just tell me the difference. What is happening? Na bread to me ye bizarre man cost crowd won't me fa. Ti aman for ya na bra ne customer care nyo no. De na ye no. Ani enim guase ne nkrofo ne ye so me de ba ne so no. Rather than a projecti adwuma no. Enti ama onyan sampo kra no de apeke course. Or the phone to me say original the other side of the room and all your packaging. The phone so that had me say enti everyone when enim na so na cost was more than 1,000 or who near war first. Na say no was strategizing your the phone na mama nkwara ni bia ene ma eden ekoso. Odofo ewiase wa hu. Emfa otan nkoni paso wani mbegu ase. Otan what do otan nkoni paso say open nipa downfall wa wanim ebegu ase. Ato nipa bebere ada na wo pesa wo try wo hohwe. Aden obisa man, so why was Benny's crying for Nana Brown? Who commentators are within ko? Who commentators are? Me nya dia me be block you just ask a question. Dia say oti ase ne say hwa odosron ko Nana Brown e ko di sofo osu bempachi a na oni ngege mo ne kwase atoju da sa petwa ntwimu nyina na o nam ebom a e ba ne sa all of a sudden Kofo turning their back against the lady. Okuna oja wo na nya wo ye wo yira oja wo na nya wo ye wo di ase wo ne okwan ye nam so ade ketua bi a oba na na be ma na ntiase a wo di gina so aja wo banis anto bra ne tena ase gine odoso ko na bra oda na di akire sofo usu be mpa camp no a omoko ba bi a oso wo no wonko bi sese wa ma ne saso no obi ani ntoko biem o dwene ne ho a omo ntiase a mo dani o mani yeso o ne kono enya ko na o ne kono na hye na brown na djuma o de pass wo no e hye banis anto bere no sa na meni mu adi agro mpokura na sa meni mu ni agro bio na sa me kwa muni matemo e na madjuma me ya me de eno na me de ekome manu adidie eno na me de hwe mabusua ana mo ba be gu no
ma wona ma anya me ba me fa kire yare esen ana she benis antobre no ana otua asu ti na won ti ase a ase kire no. Do I make myself clear? Yes. Ntine ohwa enipa bi a wo social media na read niam ba ko mienu miensa. Sometimes it painful. Kwadosibo otegana na omobot sa sori dem akura na komo de na nkasa. Enye maame edokase ne na kwa me akwadosibo nka kabua bi chinewe e ogana. Na o enipa bi a ekom ye kase komo di nipa enipa ebre enipa tetia na ekwadosibo a. Nanso obinim na abrantie yi bre na nakwa me mie nani se opadwuma apekwan bi so ama brantie nsatimi akona no a kwayosi mo ba bedu aburochira watane ne back on them ane tro wo tro okasapa ne baba ne fani suban ana atuni ni jimi nkoa ene so tina sidi na hwe ne madin na wo check kwayosi bo lifestyle woye minim se de men kanamfa woye busie ade bia waba wiase a sa wo tena se na se o redi ne niam ba ko mienu miensa sanka enka tetena ke beka se oye musuo ba kombeja ne kwan ya kombeja ne kwan. I'm telling you the truth. Kakwajosi bonka enka tetena kombeja ne kwan afi wiase cause o ha ne lifestyle na uhu na deban na kiyati social media ho baba sae bio na abawe se te fake account wachi o se friend Tutugyagu na o jimi anopa awia anwumre ana Tutugyagu jimi o media me na me nhada ntan check ni page no me sumati ni yana ase amanfo de ne nsem yeden beba bless up ya man kwaman so flow stars walande ya mishra but ana amanfo de ne nsem beba me ready am just hey na abawa pa no ojimi ne ho sa no Tutugyagu ha sa o picture we wahu ebe ha o papa na sa fake account aye se obeta kire de ejimi no afi no wawie ya ba wo unso ejimi ya che wansa afi wawie ya ba ana ka unse enyenya me na ya adum pokura na we se ba ya anka da chie nkoma bia sa man kar me ti ase se mawu ka still anka you be exposed. Wana kato so betima di boni akwa kosi wuda nyame betua woka last hour so banim asesekela wanim tantan wanim jobri wanim jefu ana jimi ana Tutugyagu upeji kwa nipa hene hew me wo tro me hu bibia me eba be hye me kwase aforo wo masters ne kwa tro me hu ne makwa emfame nko ba bia o social media Facebook. Now, you don't follow us up on who said yes, social media. Now, your friend, welcome to social media. And your friend, welcome to social media. Siaba, ko, asano aba, Jimmy Foba, kwasia, o mame no papa, bobra papa. O mame no papa, some bobra papa na kometiti wiya. Kapari wati sew. Kawon tena social media chi. Enfa fake account nyimi ho sa kwasia ba te fake account we ti di jimi sana u jimi won so do ho akobon kwasiafo ba ni ato sesi a he opa posu bi bia e fa Amankrado ho. I don't give a damn. What do you pana na e dele no ka ache ho long time so do you pana na e dele na ka e steady long time ago ko atu ho fo Amankrado ni what to trap num. What to trap num. Welcome to the world. Brofona ma kan kono bi anya interpretation ma. Welcome to the world. Abuadwan. O maame no papa Jimmy a omode awowo. O maame no papa omokwasea a omode awo Jimmy fo ba bi tesew. Aba oba wiase a okunu nso a Jimmy onyene nkwakiri a waware kunu kwasea a oyi oba Jimmy fo se da nachi a wontu ne fo. Sa wo mpana nso so a ompre Jimmy a wo ne oba Jimmy fo sei etwe mpana a wontu ne fo
mo tete social media na nkwasia niema agimi niema nko 24/7 chiba mo ye si adwan na wato trap no poa koso jimi odwan nua. Well, we shall so yes, no, and I just yakuti about him, some Amankrado, Nene, Brie, Papa, patches, a wicker in summer, or can't edify a year to Tutugyagu Huno, not to say, and what ye patches, or Tresse, why expose to Tutugyagu, picture now the other betuon, a year noir, say a year to Tutugyagu Babon, Timber Casagnon, Padia, let us say, on cano correct. Ti picture now no show no de ye Tutugyagu arches or de ma mike kimo ye natina revel subempana na brown mo case na etwamuni na no esabe firm a je se o kan se bebre na edefa ye Tutugyagu ho a je se enya sem ketoa abusua osu betima kire wadwen ede afasa ansemi a ekoso ho Amankrado ensema je se oka na recordings a oye ye edefa no ankasa nemba ho na je se I don't know din ye pa timu se nsema che Amankrado kan no na no hye o say doctors for no crampo betimi omo kan bibisa se mbofra no omo ba bonti an hwe ya na nyoma anhyeda nkoyi nte be yanka omo nyingu ana che sama ye ne yere no na se ne lady no ne no ho na ne fafuru no eye na adwense nya de obeti ase a che so de otimi eto aso akowo eye mbofra yi ede omo ba wi ase a che se eye Amankrado astati a otua nkura no ho sika che se enya asem keto akra ni na mu kra mpo no se mbofra no kra school kolmu no che se omo ko school na yi waste internet se omo homa eye abofra no kra mpo enko school no endru be bia te no ane yakwakuti abana Amankrado nsema o kana se audios a Tutugyagu ede be gombo nte so no ano eden pa ye osu betima kire wadwen ede afasanse mi ho e wo comment section ho na bibia aye kama Tutugyagu no wa onim no mesraw Amankrado so hia no papa o de audio na ba beto bonte so se wa onim no osraw link up na chese we fa nipa kro no pictures ana se Tutugyagu pictures no sene no na ontimi mbra bonte be expose na wo a onim abe wadwen se obe record Amankrado no jumodi be do social media so nya asem ke 20 no na chese yekotie ba no nti abusua wa onim Tutugyagu bia no mesero so belenka Amankrado na chese ono so etimi dia check ne hafa na beef or ne Tutugyagu e beef o social media no ono so betimi atro some punchlines bi na chese afa man na bibia aye kama pa ha aye inside GH any DM mesro se umi subscribe button na we mi subscribe button so ede ama me no mi abel na e won chen no like video no so na bibia enye kama pa ha na me de besinya kopon show na onyo kese makraw